Reka twongere tubasuhuze nk'uko mudahwema kudukurikira hano kuri Baho TV 1993. Abantu benshi bakomeje kwibaza ibiri kubera mu mujyi wa Goma nyuma y'uko uyu mujyi umaje kubohorwa n'ingabo za M23. Ni umujyi abantu benshi bafite ibibazo cyane bibaza kuri uyu mujyi, bibaza ikigiye gukurikira, bibaza ibyaba biri kubera aha hantu. Abenshi ibihugu bimwe na bimwe bifite ubwoba ku bibazo bigiye kuba aha hantu, dore yuko ibihugu byinshi bihangayikishijwe n'izi mvururu ziri muri Kongo. Nyamara M23 yo yashinze ibirindiro, dore ko yamaje gutangaza yuko itazigera iva muri uyu mujyi. Ibi bikaba byatangajwe n'umuvugizi wa M23 Colonel Nanga. Muri aya makuru turaza kubabwira uko byagenze, ndetse turaza no kubagezaho bimwe mu biganiro yagiriye kuri televiziyo aganira n'abanyamakuru, ababwira ingamba n'imbogamizi uyu mutwe wa M23 ufite ndetse n'intego bafite. Ndabasuhuje nk'uko bisanzwe, nge nitwa Ildefonse na Rwanda, ndabakunda mbahaye ikaze. Muntu utarakora subscribe kuri YouTube channel yacu, menya ko nawe ibintu utazabishobora, nta gahunda uragira koko. Hano muri Goma umutekano ni wose, abaturage basubiye mu mirimo yabo isanzwe. Inzu zari zifunze, amaduka yarakinze, yafunguwe. Urebye uko bimeze uyu munsi, ni ukuvuga ngo umujyi wasubiranye umutekano, ndetse amazi n'amashanyarazi birimo biragezwa mu baturage. Dore nguko uko byifashe hano muri Goma. Nyamara uyu mujyi ugezemo ntabwo wakwibaza uburyo mu byumweru bishize byari bimeze. Reba uko video yari imeze, uko byagaragaraga, urusaku rw'amasasu uburyo bwari bwifashe. Abaturage benshi bavuye mu mazu yabo, abandi bahunze, ariko mu minsi mike urabona ko umutekano wagarutse. Goma irimo iragendwa, abantu benshi basubiye mu mirimo yabo. Tubahaye ikaze kandi mukomeze mudukurikire hano kuri channel yacu, turabakunda. Nyamara ku rundi ruhande, ibihugu bitandukanye hirya no hino ku isi, umuryango w'abibumbye ndetse n'ibihugu bikomeye cyane bimwe tuzi ko bifite ubushobozi ndetse bivuga bikijyana, barimo barashinja u Rwanda kuba rufasha uyu mutwe, kandi ko haba hariyo n'ingabo z'u Rwanda, ariko u Rwanda narwo rurimo rurabihakana rwivuye inyuma, dore ko rwo ruvuga yuko uyu mutwe ntaho uhuriye n'u Rwanda, kuko uyu ni umutwe ubwawo ari abanyekongo kandi baturutse muri Kongo. Ibi birimo birateza ibibazo hirya no hino, dore ko ibihugu bimwe na bimwe birimo byemeza yuko uyu mutwe utewe inkunga cyane n'u Rwanda, ariko u Rwanda narwo rurimo rurabihakana, rurimo ruravuga yuko uyu ari umutwe waturutse muri Kongo, ugizwe n'abanyekongo kandi umwamo n'abanyekongo ubwabo. Dore ngayo nguko rero uko byifashe mu karere, umutekano wabaye umutekano hano muri Kongo, ariko noneho M23 yasizoye ngo ntabwo izaguma muri gusa, ahubwo irimo iramanuka yerekeza Bukavu, dore ko ifite intego yo kubohora igihugu cyose. Turi hano i Goma nk'abanyekongo kandi ntituzahava. Turi kurinda abaturage bacu kandi tuzakomeza urugendo rwo kubohora igihugu kugera i Kinshasa. Ngayo nguko Colonel Nanga uko amaje gutangaza yuko bafite gahunda yo kugera i Kinshasa. Wowe wabanye natwe muri aya makuru, turagushimiye, uri w'igiciro.